umunyamakuru wamamaye muri siporo yo mu Rwanda Fidèle Kajugiro Sebarinda yitabye Imana tariki ya 13 uku kwezi azize uburwayi, aho yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Niho yari amaze iminsi arwariye. Kuri uyu wa 22 nibwo inshuti n'abavandimwe babyukiye mu muhango wo kumusezeraho bwa nyuma, aho yasezewe iwe mu rugo ndetse hajya guturwa igitambo cya misa, aho kuri ubu ngubu harimo gutangwa ubuhamya. Nyuma y'iyi mihango yose akaza kujya guherekezwa mu irimbi rya Rusororo. Fidèle Kajugiro Sebarinda yakoze mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda kuva mu 1995. Uruhare rwe rwaragaragaye cyane, aho yagiye yigisha benshi umwuga w'itangazamakuru, aho yahavuye agiye muri komite olympique y'u Rwanda nyuma yo kuva muri RBA. Urupfu rwa Fidèle Kajugiro Sebarinda rwabaye incamugongo ku bakunzi ba Radio Rwanda cyangwa se abakunzi b'imikino muri rusange, dore ko yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye ndetse yanabaye n'umukinnyi. Ibyo ni bimwe mu byagiye biranga ubuzima bwe. Fidèle Kajugiro Sebarinda yari yarabonye izuba tariki ya 19 Mata mu 1966, atabaruka tariki ya 13 Kamena 2026. Yitabye Imana afite imyaka 60. Urupfu rwe rusize icyuho gikomeye mu itangazamakuru, muri siporo by'umwihariko, aho benshi bamenye ubunyamwuga bwe, ubwitange n'urukundo rw'umurimo uzakomeza kwibukwa imyaka n'imyaka, kuko niwo murage asigiye abakiri bato. Fidèle Kajugiro Sebarinda ni umunyamakuru wamamaye cyane mu gutara no gutangaza amakuru by'umwihariko ya siporo kuri Radio Rwanda. Fidèle yize mu ishuri rya Petit Seminaire Firigo Fidelis i Huye, ndetse n'umwe mu mfura z'umutoza Rutsindura Alphonse watoje mu ikipe ya volleyball muri Petit Seminaire Firigo Fidelis mbere y'1994. Mu myaka isaga 20 yamaze mu mwuga w'itangazamakuru, Fidèle Kajugiro yabaye ibyishimo ku bakunzi ba siporo y'u Rwanda, cyane cyane abakurikiranaga ibiganiro by'imikino kuri Radio Rwanda. Yarazwi nk'umunyamwuga ukunda akazi, ufite ubumenyi bwimbitse muri siporo by'umwihariko kuri volleyball na handball. Yari umwe mu banyamakuru bagize uruhare rukomeye mu kuzamura no guteza imbere itangazamakuru rya siporo mu Rwanda. Nyuma yo kuva kuri Radio Rwanda mu mwaka wa 2011, Fidèle Kajugiro yakomeje gukorera siporo y'u Rwanda muri komite olympique y'u Rwanda, aho yari ashinzwe ibikorwa byo guteza imbere siporo. Yanakomeje gutanga umusanzu mu iterambere rya siporo kugeza ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwe. Abakoranye nawe bamwibuka nk'umuntu wicisha bugufi, uvuga make ariko ukora byinshi, wahoraga ashishikariza abandi gukunda akazi no kugakora neza badategereje ibihembo. Fidèle yabereye benshi umwarimu, umujyanama n'inshuti, aho yafashije abanyamakuru benshi bakiri bato kumenya no gukunda umwuga w'itangazamakuru. Kajugiro yatangiye gukora itangazamakuru nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yakoreye icyahoze ari Renfort, ubu ni RBA. Muri urwo rugendo rwe ntiyagarukiye gusa mu makuru ya siporo, ahubwo yanakoze mu ishami ry'amakuru. Yagaragaje ubushobozi bwo gukora mu nzego zitandukanye z'itangazamakuru mu gihe cy'imyaka 20 yamazemo. Mu buhamya bwatanzwe nabo bakoranye, Kajugiro agarukwaho nk'umuntu wakundaga akazi kandi akagakora atagamije ibihembo cyangwa se kwamamara gusa. Marcel Rutagarama, umwe mu banyamakuru bakoranye na Fidèle Kajugiro Sebarinda, yavuze ko Kajugiro ari we wamwakiriye bwa mbere ageze muri Renfort mu mwaka wa 2001. Ngo yaramufashe amwigisha kumenya neza umwuga no gusobanukirwa itangazamakuru by'umwihariko itangazamakuru rya siporo. Ngo yamubereye inshuti, umujyanama ndetse n'umwarimu. Ibi ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko Fidèle Kajugiro Sebarinda atari umunyamakuru gusa, ahubwo yari n'umurezi
kandi yafashaga abantu gutera imbere atitaye ku muntu uwo ari we, kuko ngo kuri we yizeraga ko umurage mwiza kurusha indi ari ugusangiza abandi ubumenyi ufite. Kajugiro Sebarinda atabarutse asize umugore n'umwana umwe, ariko yareze abandi benshi bo mu muryango we basigaye ari imfubyi za jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mu mwaka wa 2020 ubwo umunyamerika Kobe Bryant yitabaga Imana, Fidel Kajugiro Sebarinda yavuze ko ari umwe mu bari bamuzi kuko ngo babashije guhura. Sebarinda yari yarahuye na Kobe Bryant mu mwaka wa 2012 mu mikino ya Olympique yari yabereye i Londres mu Bwongereza, ubwo ikipe ya basketball ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatwaraga umudari wa zahabu. Umukinnyi wa basketball Kobe Bryant hamwe n'umukobwa we Gianna Maria Honore Bryant bari mu bantu 9 bitabye Imana baguye mu mpanuka y'indege ya kajugujugu yaguye ahitwa Calabasas muri California. Kobe Bryant yatabarutse ku myaka 41 ubwo yagendaga mu ndege bwite, iyo ndege ikaza guhanuka ifashwe n'inkongi y'umuriro. Umuyobozi wa polisi muri Los Angeles yatangaje ko nta muntu n'umwe wabashije kurokoka muri iyo ndege, aribwo Kobe Bryant n'umukobwa we Gianna Maria bitabaga Imana. Fidel Kajugiro Sebarinda nawe aratabarutse, ariko asize umurage ku banyamakuru ba siporo ndetse n'urukundo muri rusange. Tumwifurize gukomeza kugira iruhuko ridashira.